tule whaftai tele lu tātou atu nuu ia le lapa pale ai whātalo whātu whawhelo ia tu pai o Samoa i le nei ia uli o le ewa se ma le taimi a whatonu lau le tūlai tolu i le nei ia so se furulima o le aso o le masino se tema soli o le matua vavela for tau sanga a te ro ia o lewa fu ele to e whaia sia tātou show i le wha Samoa i ngangana Samoa o le hara o whapea ia o le a tātou wōroa e whai se tātou update o COVID-19 ia maavatu ni so fautuanga i le tūlanga lava leo le soifua maloloina o le mafofau le ango le taimile nei ia peo no tau sila i Samoa i le tūlanga lo iai ia upu whai o malo si o tātou atunu talo whai tātou te talo pero tātou atua na o ia lava le tali. You know, God is the only answer to all our problems and whatever we're going through, challenges, whatever is happening in Samoa right now. To be very honest, God knew it before it even happened. Ono no winga na, na le tua fo tātou te mauai ia le tali o tātou whaafitauli. O malava ai tātou update. The 15th of September 2021 COVID update. 14 new cases in the community in Auckland. 3 new cases in managed isolation quarantine facilities. 983 total community cases linked to the current outbreak or the current cluster. 456 cases have recovered. O mai te paki whānau, o mai te paki, that is good news. Good news. 20 cases in hospital and 4 in intensive care unit. O le tampu pu'u i le whamai le nei aso, se fulu wha i la tōnu whamaunia mai le matanga luenga le soifu maloroina le so, le maua i le whamai le COVID-19 o i la tau mai au kilani, e tolu ia le whainga o i la tau ia namalanga mai fafu, ia le maua i le whamai tutono no fuanga whanofo se ai, ia o lava kuipuinga ia mawha maro COVID-19. O le whainga la o tangata, o loo maua i le whamai i le taimile nei, e iai o lātou pitanga, masoutanga i le cluster, ia po le puna leana, o le whaamai leana puna iai nei au ki lani, e iwa se lau valu se fumatolu. Iwa se lau valu se fumatolu. Mai le numero na, o le tala fia. Pa se lau lima se fuluono i lātou ua toe whaafo isia le malosi ato toa. Irio e se le mānei a whaaftai le tua i le nāfo i update o tu ina mai le tātou mtanga luenga le soifua maloloina. Le angai, e se le whaafia loto, ia ma le whaalotu te le loto. Pe a tātou whaalongo ia mawava ai atu fo'i. O loo, e loo iai se isi o whaale tonu. E loo iai se isi o maliu, ai mai se lava lo tātou watunuu, ia ile toi puna ai o le whaamai tono au kilani. Lua se fulu o lo whata o to lia i to tonu o mātua ngase, whale mai temile nei, e ma le to wha o lo iai tutonu o potu tingaina po potu tau fia. Vai lai ilo wa mata lava ona sau, lalo ia numera o ila tau o lai tutonu o potu tau fia. Ma nai tele, wai o lesa iai le se fulu tasi, se fulu lua, alo pa umai lalo ia i le wha, o lona winga. E sila maa nai o ma whataranoanga ma le afionga i le menestau tangata Pasifika, i wai asola intuana i neina i wha apea mai iai. Pau la vare tu langa i mawhai ona whai lo tātou atinu u taimele nei. Ai mai se tātou i olo malolosi, o le tatalo ma ia mana tua pea na i o tātou tangata olo mau le wha mai le taimele nei i au talo sanga ma tātou talo. O le au ngani foile na ale sunga ia Jerome Mika. Le sunga ia Jerome Mika o ia leo le sa upu ale kale sia i o jile i mangele lea ua lata i le wha se lau tangata le kale sia. Mau e wha mai. Whai mai ia Jerome Mika, pau lava le au ngani ale kale sia mai lātou i lo tātou atunu Samoa o le tatalo. Ia mana tua tu i lātou ia tātou talusanga. Ia o tātou update na, nai tera lata mai na o le wha mai o COVID-19 ia mo le nei yaso e pei fo ona tu na mai ai ele matanga luenga o le soifu maloloina. A ule ngala, o le aso lua vai aso lea. Tusa le aso lua se fumatas. E uma ele tātou extension level 4. Le sa extend mai ai i le aso ngafua. E uma la i le aso lua vai aso lea. A o le aso lua, i se taimi o le tolu po le wha e pei ona masani ai. E tuina mai ai e le tamata i pale mia, e ma le po le wha atonu o le matanga luenga o le soifua maloloina. Se tala lata mai, pe se e tātou au kilani i lalo le vaenga tolu,
ia pe tātou te se i le tolu mre afa, pe tātou te tū mau pea i le level 4. E le mawhai ona whai atu tātou por kalame se pe lava tātou te se i lalo level 3 langa because that is misleading. Ai tau lava na uwha pea atu. E ta tau lava ona tātou usita ia sama vavau COVID-19. Ola au tā uole suafa o se tasi o tamali o tātou watu nuu. Le fionga ia tuala tusani. Masalo ina toi pomala ile ata po le video na tuina mai ele afionga ia tuala I lunga o fesota inga fa ana po nei. Na ia fa pea mai ai. Le tu nga maleti nga na o ia te ia ona o le te enai o lana talusanga ina ia auina mai o ia mai le no fuanga lo fa no fo se ai ile fale mai mo tong fitinga ona o mana o mia se tong fitinga o mana o mia se va ainga fa le fo mai e to tonu o le fale mai ai o te le fia Talanoa na tulanga na o te fia Talanoa ile mopi o COVID-19 COVID-19 is real. Langa lo to tele la fata ngata lo tātou atu nuu. E lei whaia tui pui. Over 30,000 people, Pacific, haven't been vaccinated in Auckland. That's a big number. Ole matua maua lungo le nanu mera. O le mafuaanga. E lea tali tonu la tau I le tui pui. E ui lava ua maea o na whai suenga wha scientisi, ua maea o na test, ia po le tūlanga fu I lea wha tai mua wha ngāi e tātou. E ui lava ua iai tai o tātou atunu, e o lava le minister o tangata Pasifika, ma le tamaitai pāle mia mai la tau, ma lava o tai o le atunu. E ui ua maea o na whai la tui pui pitai. E leo lava le nā e whai mafuanga. E whao sofia ai I o tātou atunu, e whai tui pui. Au lea e mani liu mai tangata. O lea o lo tumu no foanga wha no fo sea. MIQ facilities I o tātou tangata. Tangata Samoa. A ole nei lava e whai mai isi e le peperu na wha mai. E le mo. It was all planned. Ia ta ilo iai. Ai aua e te whatuai. Iai fo ere si tai o tātou watunu maua le COVID-19 moli ane. Ele I whaiano na tui pui. Ia o lana tala. Mai ue pea na whapea whailo na tui pui. Ai lei maua o I le wha mai. Se manu e whaasauina mai o ia peita iane. O le tala fia. O la e whaasolo manuia. Ia le ngase. Ma le afia I fo'i o I lātou malava I le wha mai o le COVID-19. Ai o le awa vai le fo'i. Tātou o I le maskako le whanau tok o umamo me o le toko tok. I le vai aso le ngana tonga. A le la latu I le tātou whanau tok lea. E vavai e le fo'i toi fo'i mai. Alu atu nisia tātou tala tātou wolo I mental health. Ma se tātou Talanoa I lunga I. Tanga I se le tā ua. Very important. And it's vital and it is our duty our responsibility to talk about mental health because I tell you what, everyone suffers from mental health. Everyone, including myself. Be right back after this final talk. You can't speak Maori. What do you say after kia ora? You can't speak any Maori to the people. You can't speak Maori. I can speak te reo. When did you know how to speak Maori? What Maori would you say to them then? Well, I greet them in my house. I say to them, kamate. Yeah, it's kora. Tene te tangata. And then we just whakarongo from there.
Welcome back to the Pacific Health Talanoa with Lorenzo on Blue TV. O le matau pule o te fia Talanoa iai I le asole nei. O le tūlanga lea where you find answers to your mental health problems. Where? Because it is very important to go to a safe place. It is very important to know who you talk to. It is really important to know who you share your problems to. Because I have come across a lot of people that are looking for answers to their mental health problems on social media. I'm not saying that it's wrong. O te lo fai atu se sere tūlanga lea o le saili o le fofo ma le whaasoa mai o whaafitauli I lunga o whesota inga whaona pōnei po le social media. Ai ia e manatua. When you share something, especially about mental health on social media, you are actually allowing other people to say their opinions about your mental health problem. And that could make your problem even bigger. E mawhai ona o sau I lunga o le Facebook, e mawhai ona o sau I lunga o le Instagram, e mawhai ona o sau I lunga o le TikTok, whaasoa ai, lo wita ia ai mai, ma uwhai mai ai, this is it, I've had enough, I'm gonna end it all. O le tali o le pule I le ola. I tell you what, social media is not going to save you. Langa iei tangata e te sau manau whaafita uli le nā. E iei tangata e whai mai, aruia, le makanganga ia, le kangi vale ia, o inga whai aku ke saurunga I whai mei iei, o inga whai aku ke saurunga I ke kangi mai iei, o inga whai aku, si. Tusa ua tātou tatala ina le whai toa. E ma whai ona au mai ei la ngona negative o isi tangata whaatatau lau whaafitauri. Tusala o le te saurunga le social media ma lau whaanau ta inga ma lau whaamoemoenga e mauai sina tali. E mauai sina mapusanga. Ai pia fōlenga mai e ati leo no te lele whaafitauri. Te lele whaafitauri. Ua over ai I le tele o videos. Talo whai. Talo whai. Talo whai e la tau ua o iana ngona, suicide. Talo whai. Ma oro iai wha mau maunga le mtanga luenga tātou I Samoa. E whai se maua lunga o le rate, pe a fua I le population of Samoa, 200,000 people in Samoa, a fua iai, e se le maua lunga le rate tangata Samoa pule I le ola. Pule I le ola. Televideos I la toa, e maise lava tupulanga talavou, e lunga le TikTok, e lunga le Instagram, lunga le Facebook. Ua whaasala lau mai ai, no la tau pule I le ola. O te nofo ma o whapea, talo whai. O le asa unga luenga whai I le tangata rea. O le aha, sa unga luenga e mawhai ona whai I le tangata rea. E mawhai ona tātou whala I au, e mawhai ona tātou wha malusi au, I le uso po le tofafine lea I lunga le social media. Ai o te fia whau tua tu ia te oe le tofafine ma le uso. E le o lunga le social media e mau I tali o le whawhita auli le nā e te whelo I maoi. Okay. Here is how I will deal with it. A whai o te tele mai whaafita auli, ua whapena ona le mau tonu lo ma whau I te tonu I te tau ona whai. Ma ua e whaapea ne ai o le oti le tari. Toi ma whau tasia, toi ma whau tasia. Ai o le whainga la o le nā ma whau tasi. E te nofo le lei lalo. Think clearly. You can cry. Cry it out. Cry it out.
That's one way of letting it out. E mawhai o ne alu lau potu matua I tangi. Matua I tangi awa a vau wai. Tangi ina ia whaasau I whawholo wita. Matua I tangi a whaasau I whawholo wita. A o maloa. Ona e nofo le leila I lalo. Nofo I lalo. Assess the problem. Assess the problem. You can write it down. You can write down your problem. The cause of the problem. Why you got to where the problem is. E te amata ona e maua mai I nā le tali o lau whaafita uli. E te amata ona e maua mai I nā. E te nofolo I lalo, ma e mawhaulo loto I le whaafita uli, ma le mafua anga ua e iai I to tonu o le whaafita uli, o I nā le stepo mua e te maua I le tali o le whaafita uli. E mawhai foi ona e whaasoa I se isi e te trustinga. Le anga o lisi, man, e iai fo isi tātou e o mai I anisi o loo mau I whaafita uli e whaasoa mai ai. Oh, God. Mai o se uso. Se o au se o wika I lau o kama. O wika I lau o kama le whai soko la ngā mio lea. Wa polonga ya malo mawhau whau. Mau makua I o lei loa le mea la awhai. Wo mai ake au. Sidi aile wha uma. Sidi aile o le pule le ola. Oi ai osa kuma le anti le le whau tua le fo I Talanoa mai. Ma wha asoa mai ia le tangata lea. Kero e au. Wai. Tosta nanga kwa dongi au. Wa se poko ia le. Vai. Tu ai ngā Talanoa le nā. Ese le tātele. Very common. Talanoa le nā. Ai Talanoa mai tangata le ia te oila na whaafita uli ai e whaapea atu ai. Wa ai oi se uso. O te malama lama le lei I lo ti ngā. Talo whai a te oi ai whaafitai I lo trustingo wa ua e sau e te Talanoa mai ai. Ai wa ai oi. E le o le tali le nā lo whaafita uli o le pule I le ola. Ma e whau tua I whaapena. Ave iai ni upu whaala I au. Ave iai se whaamalo si au. Ave iai se whaaloto tele. Ai aua tātou te whaamumu tele le awhitai pēna fo le mele tuku mai Samoa. Talo whai. O lea ua tatai mai lau Talanoa. Lea anga o leo te whia Talanoa I le mental health o le suicide amongst young people. Ai tatai lai Samoa le tūlanga lea ua iai Samoa le taimina nei. Okay. Yeah, you have every rights to what you say on social media. E sa o le oi. E sa o le lei. E pule lava le tangata ia. Pule stafu nei le la o lona wa. Pule le tangata ia I lana talitonunga, I lona manatu, I lona finangalo, e to ulonga le social media. Ai awana I ngano ia te oi. E mawhai e le tala le nā. That could be a trigger to someone ending his or her life. Don't forget that. E mawhai e le tala e tēra fōa I lunga le social media. Ona a vea ma mafuanga. E wha umai stangata, lona ola po lona soifua. Oka, so lele tēlo fina ngalo wha lia I lunga le social media. Talo whai. Ia wātiri mumua ia reafi. Wātiri mumua I lava. Tu atu pe au taftafa Samoa. Tu atu lava I au talane. E whaita lia lava le tangata ia malona fina ngalo whaalia I upu whai o malo lu tātua tunu uai. Awane I ngalo. E pala au le la au e le pala tala. E iai fo'i e mai tau. E iai e whaalele, e iai e whaitau. Aua fo'i nei ngalo o le tangata malona whaasino manga. O le ale winga, aua nei ngalo ia te tātou. O le tangata le nā e te whaia iai le tala. O lo iai lo na tamā, o lo iai lo na tina, o lo iai lo ia o na uso, tu whaafine o tuangane, o alo ma whanau. Tano whai o nei whaitau ane umai I nei comments Ia e tuane lava, tuatu lava I o talane,
e pule lava stafu ne ia i le la o lona sa pau lava e tala tātou porkalame ia ma se whautuanga le tātou Pacific Health e pe ona o tā ua le taimi ua sola tātou te talo o loo mana o mia e sa moa lau te talo ma au talo sanga mana o mia te le taimi le nei o loo mana o mia le whainga ma lo o loo tūla i mai le taimi le nei tātou te talo ma tātou talo sanga o loo mana o mia e le sunga ia tula epa ma le vāia ngā whaupo whaia le HRPP tātou te talo ma tātou talo sanga tātou te talo uma mo i lātou ia Samoa mana tuane ia so tātou atunu i o tātou tai ma le tātou atunu atua i lau talo sanga ma tātou talo tātou porkalame na whaftai tine na whaftai Samoa mo le taliaina ia o se au nanga whatau waa a le au na i le nei aso le aso lulu se furuiva o se tema ua fe dua se fumatasi ina o te 20 minute o na tale o le tula e wha a lofa tele mo e Samoa soifoia Squad, baby. Rex, J. Sands. Let's go. Oh, say I'm say you are complete to me, Agelio. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move out in the come here. Yeah, they on the nail, to dirty wine, girl, dirty wine. Yeah, say, I'm in and not the bite to get out. Say.